Estes aparellos son os medidores de CO2 que no sequel utilizamos para medir o aire que expulsamos, o cal pode conter virus. Para acender os medidores necesitaremos pulsar o botón vermello. Subir o medidor a un lugar alto e agardar. Unha vez pasados 30 segundos, marca a cantidade de CO2 que hai no aire. Debería estar sempre por debaixo de 725. Recordade sempre non falar moito en clase, ventilar todo o que poidades, usar a máscara e manter o distanciamento social.